The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, kiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka yin bishar jong ka high court klarai pengsan yu pa im aina manik sim bat mentagasngi ka khatwei tribunal lar ara jar phun riu u pa im aina mula shim tibyang ya ka khat sim jong ka hima milim u pa im aina mula sha sospan ha ka khasi hus atan nama district council bat kumta ulai ben mudoi sha ka yin bishar bat klamat no ya ka hukum jong ka district council. Nakaliang jonga ngai kulay ki parok frau parok belai don lang nadu ki staff ngi ko office jongi baru ki polisi yang ki ba ai don lang ni aku kulay ru yai sim khna i belai don lang nang tai i legal advisor jongi ru iba Leslie Kriam iba long ru i senior advocate iba yakun dengan ka case hajing sha suspend ka jonga ka aku artik jombona jemang aku real di kat kumka order ke papas mentarasi po high court de nakaliang jongka high court badon buram kala squash di borok ki order ke ba suspend yang aku suim bakura jong hima melim dadian kata gila nakaliang ka High Court Badan Buram kala Arian State yang aku mesti mupura kapala mi judgment mentakasni karwi tarik bunai wapra aku rio de hadin bangala shimti yang menta kasni ku mesti mupura juga mamelim dan akal yang jongai apa ba ini trelang hi ba ke district council nang ni shikmat hi baru ba kinu ki buar di bahalor di ba nyapan ya trelang nak kapuar di habai dei ba kan ni nakal yang jonga ngaswa pan pensai hang ni kendian kajing sisa na kaliang kajongi ru ni jusiu hi to laka share sa district council kumba pitip hi ba ka 1 share kadang dei tang ka house resolution ka ba hapo bami osnam khandai spa sampulai kumba pitip hi ba ka house resolution kampa dei ka an dina kaliang kajongi ru wala kata ngi burom be ya ka district council nakapuar bandon kata ka jingya dei ka bajan badan ka hima baka district council hakapa nakaliang ka jongiru nakaliang ki puar ibarim nama kampo dei ka ate nakaliang ka jongiru kum ka buram ka district council ni ha hi ya ka bisa ahi ka tokan ya ka district council kum balale aki sim ki bahswa jongaru de nakaliang ka jongiru habai dei baka ni ka 1H te kumba pitip hi kumba pilawi hi baka ILP ru resolution house kila dapas kelempot long an tikani ruka ka 1H ka long kata ka rupam ngi rungi perkat talong kata ka rupam ni namar balai bakalong ba kadang dei tang ka house resolution kelempot long ka an tina kalian ka jongi wala kata ngi burang ya ka district council na ka puas tina kalian ka jongai ni kwa hiba kandang jing trelang hot ka jinglong brio kadon ka jing duna kadon lut ka jing baklang ni taimon ma jinglong jungi ki brio bombyang idang ibun jing duna te wala kataru nakaliang ka jongi ikwa hibakan don ka jing tre kebajan ni baka isi jong ka district council pan ya banlait ngano ka jing ngopya cuma nang isama ya kata ti nakaliang jonga ngam don i banong nama nakaliang jongaru ngaburam mi ya ka isi bawan hangtai no nakaliang jongi ki himang hapa ya tre lang hi dakawan ka isi jongnu ro po district council i hapan don ka jing tre lang kebajan hi
baka office jong council kum kalong menta nakaliang jonga ngam tani iban no te nakaliang jonga rumah su kwa pa nang ni mat imin yadon ka jing trelang pajan nong habadan ginu ka jing bakla nang ni nang tai khat nya karan nya phaliu jung mot nya ai lang ketika man nang mata ka jing ha mde tang nang mata ka himam liam ne borok ko ka himaru man ong le don bor ka ta te nakaliang jonga ngam don jing te nama kum kalong ni ba ngiru nakaliang ka jongi ni trelang dei ni la dubawan ka isi ko barem ngi trelang hi ko thamai ngi trelang hi banong kata ka jingle don por kan tan ka jingle don por kata te maybe ka don ka daw ju pi kata am te kum kalong le ya ka jing suspend ya kalong de ba baklan siu ka ka wani che de ba kata ka 10% kum ko da teng kata hi teng kum kalong hi ba apa ide ba 10% nakaliang jongka isi ka puar barem ila exam di kidang weng haka kanriu tarik bunai basau arpo akun riu di nakaliang ngajong ni nang mut bangin siu nang ni skmat di adian ketupat mino ka suspension order di nakaliang jong ngaru di kaya kabede bukan itu nakaliang jong ngin ya kai ngin ya tre lang nang ni skmat nagabanta ka bahah jong ka himai Iperti yang tau ke Iwan, ko wi ko perom kwa khanai pi. Ivan,ไปคอนแรมกว่าลายสกอมคันตอมฉันแน่พลังนี่ทำเป็นบทเองกินหลักพา Bon sen ki brum juk kli pha ki yang tang ki khmat phom chna yi yo pyo dai กองอีวันอ่องเราเองก็เป็นผู้สู้ยากรำมอต่อระบุนรายกรำเต็มเอเทียร์ดีพี่ก็กองได้น่ะ อยากคิดอยู่งานนี่นะมาแม่คิดไปมาวันนี้ตะวันแอมยาวฮะ แม่สเตลงามสร้างเกี่ยวกับเก่า Tapi ni perdi yang pi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bau cina bau sains suruh. Nga ko ai amalai. Tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa wong. Hikai ko nongkong daga sampul desain ko ar dah hikai daga desain mana je ya kan ya sampul desain. Segini ke cek tu rap musor ke arma. Kampung dah terang la do mesin dia skeda kamu kwa.